kedai bendap ni kata kahok baro ba anda kunta la sya yung jisu ti adalah penbaptis ni ulah kiu na kudi kune naga mi la priero i ke bedeng bala yu man se ko udah hial to paro ba udah watchong halo biru ke tien ke mana bedeng ro ong ni gede ni long po jaga i ba de ba si dia di ke tien ki jong nei ba tien ki jong try ke shai ke jisu ulah nei ha kata ka wa jodan ni lu wan ka step ha ka ni wa bagi yo ban baptis ni ni lu wan ka ka wa ingat ke ni caka ni ka wa ka ba ko do ka ba hiru dak ke tin ki jong kai ka ba do ko jisu ka sha wa ban baptis yang ni ko ka tin plural wa ka de yang ni ban baptis ka de yang ni ban dak ka hok ban jisu ka lekna ka wa ye ka jisu baptis hapo singalam jong Yohanes bolong untuk berbaptis Yesus lagi sekarang siapa tak awak jual pada kita dah biar kita kesini hari awak ia kemat pendap ia kata kahop hari mau play menen si janmian bila yuk berkerja di sepan ke jingkela pemut kedai ke weng udon kam shua beliau udon kam kela ke pemut hadin bela kela pemut kedai ma on berbaptis kawan shua ke jingkela ke pemut beliau thai shuk Yesus thai shuk trai kut jimut menen nilai dua kerpang ipi kita kena kecing cuma berjingkut jimut. Tapi kita kesini hadir balapan baptis. Kemudian Petrus sudah dilap dengan kapal apostol dan Tuhan. Jadi kita mulai punya mulai putra terus kota yang bahagian balapan. Bila kelak kamu buat dalam itu semua balapan baptis di hagata kawa. Kamu Yesus balapan baptis hagawa Jordan balapan baptis sudah kamu pengam hapo jong kaum. Jingkun baptis kamu ujok des boleh kena kamu Yesus kuliang benjo. Kat Bible ka away ka makodon ay Bible. Adi mo Jesu la baptis ni nanti dawa. Ka Bible ka dawan utang ka paru. Kalau umsi mako. Kat dawan sur na bedeng. Kay kendo umsi mako. Nang tau Jesu li ko do blay. Kat sur na bedeng kini lagi kendo lang haway. Kat da daw. Kat kawat ta ka sur do syai ka uni di kuon ubang ka i kat subha e. Kat ta ka mo do blay do subha ye ka ta ka Jesu baptis ka Jesu le. Ka mo ka dei kat ku Jesu subha ka blay. Takadaw ngi kwa bakatan ke jingkala mo bat betang slingi wan bat baptis ko oi pi menden ya ni bat sa na nano e ke baro ka bari bi chokni bat nilai ban tep ngi ya kata ke baro ya ke bo sa na pala hadi bakal diap kita bat bread no kita bari ada di sini bat tep ya kata ke pot ko bari bi bat bi tay pat do greo ko kuma tumong na pulim ni next chi Paul si no room kalau ko greo ke khat ka lai sausan ke jipen baptis ke sebe ke jingyam tep mati ke jimu pat ke Yesus. Dia lai teli ke saki. Dia kata teman kita. Jimu baptis ke dia ke bat. Pin ko ngo. Kloi bat ko ngo ia ke kita. Tapi kloi bat try ngak ko ngo. Buat ia ke kita. Jimu baptis bi ko haba ko ngo. Dia ke long bat dep tapi yai ne agak tier ke jong lai. Dia tambah bi ko ngo. Dia ka bat yai ne. Bat kadu dan ka bat ngej nu dia ke e bat le ke dia sini. Ngej tu mesti bo ko dan ni ke jaka. Ngej tu ke bor ke jong lai ke jaka. Dan kabar kau mau kita nyai ni, dia kata nyai tu dia kecil macam ni. Ni bangile, kamu dia ni berpendak penyam kau rukom, kamu dia bagi sulit, kamu mau balak dia ke keluar berpendak itu, himpa berpendak kita. Dia bangile kalau mereka bedeng hang ni kat saki, orang yang hang ni kawa nyoi, mereka percaya bagi jam si ke bedeng ke play. Tapi angel ke syak kemen, wah ke mana lama ni ke jaka, dia ke bangile cik dia kau untuk jadi baptis. Dia ke cik baptis ke dia berpendak, dia ke hok, balik dia mau ke jom ni. Ini ke dia kakom nak kecil ke jong pelai. Kalau kecing mut berbaptis ke hikai ibi, kamu dapat pengam syapok ke berjeliu, dia bertap dia kan naduk beli dekat. Kata dia kecing mut berbaptis, ke kecil baptism, ke kecil baptizo, ke kecil Greek, kamu pengam hapok, bertap dia kan, dia bertap naduk beli haduk selah kejap. Kata dia kecing mut baptizo, kata dia kecing mut ke pengile, dia kecil ke jong pelai. Kata dia wanang ni, pengam ibi hapok jadi Bat kini kalau tang sipang tang siminit, kam slam. Andai ban yai ne ke dia kata kam si jigi mu jom tapi yai ne mu try hadu ke jingan ke jong Yesus ke dia kular ke te mu try te mu blai dei bat ni ari padu blai yang skam syakri do try yang skam mu try ban faidien begin buat begin ba ke ding puna len no elo dia na ke betul Yesus hari ke sing ikut jimut ban buat do try kata ke jimut ban baptis tadi ke jimut ke bang ile ke mon ke jong blai Kupa kodo giwan man ainggu ang ka step. Bila manuan ang ka jaka da ka jing ay istay ka jome. Sukmen man gisungu ibe atra na mamelong blay bab ha. Dak gitwan ka bor ka jome. Shania ang jing lam ka jome.
Jesus man juga ni. Biar ko misim. Biar ko ada bor ko project di sini ko step. In Jesus. Try ni ko bor si ko job it. So begini try ni ko skill. Ni ko try to you want to try again. So ko man Pagi wan bagus tu juga boleh siap. Lagi dua yang tahu bah ini sedang ada di sini try di video kedai 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 video arah jalan video apa sah ini apa tu betul oh kebun besar oh hai ini kalau baru betul sampai oh nak play nak play Kita